Lain zawai in cibai thaber kabu ka cheu ni danga ka chu sei dan angkha wain hian katlin don lawak ka fisel na thil awangin ani deuh khan mani deuh pon ni lo nimin tlai sang khan ka bp hi asanga chu dam toy ka ele an hiam lutuk boxi a ka boi le tho boxi a dam toy e lovin sam trok te an khapui te ka e a chu chuan tle min a control ve te wa ka nimin tlai khan ka theile lo mai ti kha ron phone ka tuma ka tum lai tak zok khan urem sang a hian mi ron phone le zok boxi a ne deuh khan ni e kha ka titlang taring hot maya chu wang chuan taksa fit lo chuan chu sei te hi anuam lo khop mai ti min lo fiat pui masa ula ti chuan enge thu sei tur ni ang ti kha ni min khan thu pui tur kha kan siak apoi mo ka ti kha kan siak tha atam lutuka khati anga soi se na ni lawa apoi mo ka ti tak chau hi siat na atanga thabok si ka tia kan siak khalea ala tam lutuka kan BJP te hen lo chebon ra ve boka tam lo thei po lo ni si lowa chu wang chuan tin nge ka ti ang ti kha ka ngai to rei ve ang reng khop maya tuna India rama thil thleng mek ni bok si tin a then te chu thil mak ve deuh te kan BJP te kholo dan te engma poisak an nei lo dan te po tel tura ngai ila tichuan voina hian hei tian democracy rama kan oma constitution dan thatak kan neya ti in khamong takin mizo te hi kan om thina ke po ko om thina constitution hi alowan thatak en abikin keini Christian mizo tribal tetan hian awahan hlutak em ti hi tun ma tang khan ka ngai to fo thina maro chu tiang anga thamuang taka kan om lai chuan sami som pali atangin BJP an ron sarkar ta ati masak ber chu Supreme Court control ani anin khandan pa ngai collegial system chu ti boral du in NJSC ti in aron puluta mana khan heta karon sei to kha chu ka sei chip chair lo wanga ti chuan kha chu ap ki thei ngang lo wa chumi ni wang chuan high court te judicial court ami district court te khatiang lama khan an chuan ta a thei an mani party ami appointment an pesar sara chutiang chuan high court tam tak po athun huaya an ku na aben chazirin thutluk na huai lo siam ten oma voin thleng po hian Supreme Court chumi ben cha chuna kal chuan sarkar an chakdon ti mipuin an sheleka Chief Justice kai hroina noi ben chani ero chuan sarkar an chakdon lo ti an hringala chutiang chuan lei takin Supreme Court bench po High Court bench po sarkar tran tu an oma nibin pialok po khan West Bengal High Court Judge chu August la pension tur khan voina hian ka pension mai angatia banna thelu ta BJP MP candidate turin akal hala ama tanga anrin hel to ania aben sa reng khan sarkarin
thiam an chang thei lo a mi puin thiam an chang thei lo sarkar a thiam zok zel ani ti chuan kha Himachal MP than te po kan ria a Rajya Sabha member turin Congress in Rajya Sabha member nilai tho Rahul Gandhi Supreme Court a ukil Abhishek Manu Singhvi kha ngai tura ngai ani a BJP in vote som ni panga chau an neya an ting theilo eng ti kong zo ma in ma se horse trading an ti a cross vote in parukin an vote tela ti chuan somthum pali ve ve chi an han muta a ti chuan BJP le Congress kha boma an da an ni dan chuan an phor chua zo zo khating lo tur ani a Congress candidate zo khan phor chuak ta a ating lo zo ka atanga chu vele chuan Congress sarkar ti chiat duin ma an langa la amaro chuwan nei thak takin DK Shiv Kumar an cha ngala ani politics lama thuak nem fing ani a chu vele speaker nena Congress sarkar ani awangin speaker nena kha MLA paruk te kha ban turin a hril ngala ti chuan khang MLA paruk te a ban kha chuan an vote kha an mung talowa Congress sarkar chetur po chu tuna hian chan chu mekin a oma amaro chu pakhat vote khatin majority an lani lawa independence pathum an oma chumi te tangsuanin nidan tur tuna an ngai to mek ti te tin Chandigarh mayor than kan ria a ti chuan chuta po chuan Aam Aadmi Party le Congress an tang du na chak nge sa a ngai an ni a amai ro chu presiding officer in AAP vote le Congress vote pariat diklo angin anziaka invalid CCTV alo lang veksia ti chuan Supreme Court a han luta Supreme Court Chief Justice chuan hei hi democracy pong sual na ni ti in BJP lam ukil ten in khan an rota ma se Chief Justice khami a ni lawa adu lawa ballot paper Chandigarh mi a han lak tir wanga Supreme Court chunga an chiara ti chuan khoi hinge invalid ani na han sai fiaro le an ti chuan sai tur an thelawa ti chuan Aam Aadmi Party Atang Khan mayor an loading chuak ta a chung ang chu enga tinge ka han sai masak du na chan kan ti chuan Amit Shah le Modi hian an tlin to lo vai chuan an chan tur hi Tihar jail ani ti chiang takin an hria a Tihar po ni lo mai thei andamana kala pani an ti khan ani mai thei ni awang chuan sualdan hi aturu lutuka an sang ni som pali atang khan constitution an amen reng hi en ro amma ayat chezo mi puite ta na har sat na khen tu ngam tlem zok te har sat na khen tu ani char ringot maya chu tiang ani wang chuan Modi a phei chu sang ni pania Gorakan nan ti mai Gujarata in 12 vok na khenga khan international human rights in an chang renga PM phei chu ni lo se chun man dei tong chung zong te an department chata corruption anasat ziate kalkong pui siam nan 8 lane riat siam na turata na KM khata crore som pariat anti lain atak taka anhan thoa an bil chu crores ani somma te ania ti chuan chutiang ang chu ani wang chuan an chan tur hi an sheloka chu wang chuan kan lol le lo ani chuan kan chan tur hi a chhedon lu tuk ti in
engma poisak nei lovin tuna hian an kal tuk mai ni MLA te kror som ni nga in antia leyan tuma adu lo piang zela an khunga engma evidence fin fiana engma om lovin tuna hian politician ho engzat nge an khung amat mi party tang ringot po in pathum an khunga tuna Arvind Kejriwal chu voi kwa ED in kona an petawa mase a ukila huaya atha a hengin kona hi adik lo chan thei ani lo ko ta khes kalai mek kan neya chumi ko ta chuan karun kalang ti in achang le zela chutiang ang chuan dan dik takpa nga ya chuan an rin hlel nak proof na an neyanga an mananga ti chuan an man khan thiam lo an chan nuwa zela an da tur ani lai kha an man phota an thiam lo na khan zong chok ta thina ni Jharkhand CM kan sia a Hemant Soren manami to kumsom pariat kalta ami lenscam antia revenue wa an cheka Hemant Soren ning pakhat ma alang lo ani tu pa kha alangai ngara ma se khami ram shal ruwa khan an puwa engma fin fiana om lovin zela atanga APMP la fin fiana om lovin Sanjay Singh a hei thali lai tang le to chu an kal phung ha chu a hlau om zia chu an man phota an thiam lo na kha an zung ta a an thiam lo na kan hu ma lo kha chun tang don ti na ni maya ti ngai na om lo a king le don ma se judiciary and control box ya chief justice kherin angai to angai si lo ba bench danga tam si a khatia angani wang khan judiciary chu an pong suala an kin lo vai chuan an chan tur hi chu riat sa ani thamuang takin an omdon lo reng renga chu chuan mani pon an in riat awang khan poisak nei mia loin tuna an kala state tuna hian che thatna wak am nei lo Gujarat ti lo chu UPA la Yogi Adityanath tanen Amit Shah angei lo awangin CM nitir lo an tungtan ti asiat awangin Modi thu awoi du to lo karma sa lok Sunday khan Delhi akowa ti chuan MP a potling lo MLA a potling lo kha pakhat health minister pakhat home minister ida donia antia ti chuan in khan that kan ti anga an tling mayang adu talowa adu lo tang phei chuan an borok a chetel tela ti chuan UPA sit samruk chuang muthin khan modia wan na ber chu UP le Gujarata an vote hi nge in za party dangten an vote mu pakhat panhi tiatanga an chiar lain keini chuan za atangin kan chiarani atia in ti thei takin chapo takin atithi mase tuna chuan UP an che ema an in ngei lawa ti chuan an candidate tura kum tlona an bial lo vil tekha candidate atan an pom lawa midang an candidate poisanga ade ho kha ti chuan candidate chang lo ten an lung oi lawa an borok athalo tak zet adi UPA ya chuti lain Indian Alliance te tuna hian ri oma Mayawati hi Sonia Gandhi in soma in zong khoma tel tirve atum antia nikoa hian Sonia Gandhi nge hin apuangam antia chumai chunilawin ari red pakhata le chuan PM hial niturin Mayawati hi rot antumani chutiang ang ani right phai chuan tribal le OBC le Dalit vote chu asolit thabiau anga
BJP hian an dang thei to lawang ti te aria amaro chu khulam politics is darkar kin dang lam ania chu wang chuan tuna ri hir ero hi chuan an chan athalo khop maya Bihar ani se Nitish Kumar hi hoi kwa Paulson to ania chutia angani wang chuan tuna an party a che ema lalu fa pa tuna hian alar ema Nithum Khan Rahul Gandhi le Malik Arjun po an fakala kha rally kha Bihar rally a chuan mi la tam na berani antia chutia ang chuan BJP in candidate turahan in ngai tua an set hlei theilo candidate tur kha zasam ko panga an puang china po somli panga kha chu congress atanga lut te an nia kha congress atanga lut te khan mi seat an lualang awang khan alo ni masa BJP ho kha an lung oi lo boxi a in thlem turin tuna hian ti khan an boya in thlem thei si lo in thlem man si lo nimin pia loka Kashmira Modi akala chuta chuan victim card khelin mi te chu MP atanga an klak te point MLA atanga an klak point mani in panin an hom mai thina ke chu lo tlawe ta ni ila khonge ka hona in po ka nei lowa unau po ka nei lowa an ti ain sei khongai kha ka ni ain sei khongai thang na san chu rally na Bihar Patna rally na khan lalu an thudeng khong tak asaya chuta chuan Modi hian chung ko politics ati na chan hi in ria em atia chung kwa anei velowa fa anei velowa chung ko hlut na po a hrelowa fa hlut na po a hrelo ti chuan chu mai chu ni lowa Hindu tak po anilo Hindu lemani hi anu athi pon alu amet kong lowa amui mul po amet lo chu tieng ang chu Hindu suak an nilom ni antia Gandhi Maidan anti Gandhi field khat vekami te khan au dur maya hetieng anga Hindu lem chang hi PM hi lo ni fa po nei lo fa nei lo chuan en tin nge India mi pui thalai te apmangai te lulam ni atia ti chuan minister then khat MP then khatin an ex account te an account function an nei apianga Modi ka parivar ti Modi a chung kani ti kha an ziak ta a chule congress awina chang let vele ta a azana zanin BJP atual tha kheste pong sol kheste khang ang zong le skama ming thang ho kha MP ni lai te nimek te CM te Assam CM te thlengin an thala kan tara heng zong po hi Modi chung ko an ni hi antia adani thalak ten tar boka khatiar han tar khachuan khang pong sol tu te tual khat te scam te willful defaulter hemi bank poisa pu tewa rule du lo ho te foreign plan seta te khang ang ho thala khatam ta sia anti fu le lo ta chuta po chuan chutiang chuan tuna tak ri hi chuan ho in jing bo ro khen kha chuan Indian Airlines chu chet that tak an nia tun MP a po hian congress hi a MP lowang ti asoi thei nge lo ani engwang nge kan ti chuan central boruak kan hmua ka soita ang khan anon thatho zela South Indian lama state ruko oma MPC jason pasaria oma chuta chuan atam pera paruk bak lak turan nei lo South Indian lama BJP shal angkal lo East India lama zasom di vela oma Bihar somli omna
an che cheme ka Maharashtra liriat omna an che cheme boka Odisha Jharkhand an che cheme ka Odisha tle mina zia dewa Jharkhand an che cheme ka achan chu an CM an manwangin anu pui kalpana Soren kha kalkonga aron wak chok weta chu chuan kapasal hi tribal ani awanga man anni athiam lo na tar khat po an mulo tongkam khat po athiam lo na an mulowa tribal ani awang lieu man ani tian au pet mai sia chu chuan India ram tribal chu sai lo he ta Jharkhand tribal zong pol dang ami pol dang lo vote thin ta thin lung po ka an ne ta tlat mai ni chu tiang ang chuan ke chuan eng mani na po ka du velo ka du ber chu ka pasal hi zela takin chuak se ti hi ne mai eng wangin nge modi ate hian an man line khat po adik lo na an sasi lowa atia ti chuan Jharkhand mi pui te chuan zel kongkhar achia anga Hemen Soren aron chuakang ti slogan an siam thara an au ta thup maya ti chuan BJP in candidate tur an in humang lo din khan she ni chu kling lo tura din kha chuti rual che thulo mong te pakhat Supreme Court in nimin pia vel loka apa sa chuan hetia mi te pati lung o yamin vote ro tie poisa in pek te parliament chunga cross voting nei tur poisa in pek te in rol ruk te le vote le te kha criminal case angin apuang ta a parliament chunga te assembly house ate MLA ten privilege no satak an nei thin te MP in an nei thin ang chi te kha tuna hian Supreme Court in atitop ta a cross voting po om to don lo chutianga poisa in lo in pe an in siat vai chong criminal case ani to wa ham thatna an nei thei to lo ni chung ang chon BJP ati lunga ya ati mang anga ti chon electoral board chung sang kan seveka tuna hian state bank president Khan June ni samthum thleng hun bin pero antia mase Supreme Court in ala chang ma khan tuna ADR ho khan an petition file le hal rapa ta chuang hei hi contempt of court ani court thoi lo na court za lo na ani court in niruka heng zong bon li zong hiram pe ula ni som pathuma EC website a chuak ro seti thupek a chho to a chumi pom lo ba hun aron dil bel hi ko za lo na ani awangin hei himin ngai to sakla rang thayang beri min ngai to sakroti petition aluta ni som pakhata an ngai to hal don chona bench Chief Justice Bench ani chuan thiam lo an chang dona electoral board na tingin ham that na an nei thei to don lawa chuti ang te po chu mi pui bum nan tu na hian donation te fundraising ki vel te Modi khan paper chu in an khon ve vela hei sarkar hawin kan poisa min fen saka chu wang chona thei in BJP itan puyang uti te kha ama logo noya tan puina te dila hepa hanchim omje hi chu ama logo noya government of India prime minister ti letter het mang zelani chu PM healthcare fund te covid lain makta doi tel tak meu aluta RTI anzota hei hi chu government fund ani lo wangin chan thei ani lo ntia government fund ani lo chuan ngatinge PM ti ainzia enga tinge sakai bak nei lu te kha achua PM care fund ani chona minga tang ringot bon government fund ani dia sia tama se ani lo wantia nial thei ani lo chung chu an malak dan kalphung ani a tuna hian mun sang sanga lo nei tu tem protesta Haryana le Punjab border atuna robar silai mu ten an kapa thirling nei te kalkonga anda thirkhen
zum pui tractor ke vit pop thei tur angin cement in an chara cement bangte block ten siama tikhan drone mangin tear gas in an phua chutiang ang chuan lo nei tu te jantar mantara protest peace taka ralmuang taka protest nei tur kha India sarkar chuan adang sakli anilawa drone mangin tear gas te akapa rubber silai mu mangin kapa mi pathum chun wandoya an thia pani an mitadela silai tak taka ka kha pakhat awm boka khe sakal meka hetiwang ema Haryana border Delhi luklau ang border hi China border apo heti khophian a uluk lo an tia tu na hian an aw na san sarkar ha khutilama chuan RO alam kha danga review officer ania ARO ne assistant review officer ne sang sari vela ruwa ka noi thumle singa velin an apply an tlinga atling zong tekha appointment letter an muthei lova chung ho chu noi khan le singa am protesta chuti rolling all pension scheme ngai to tur du tu ho chuang ho chuan am protest boka ti chuan in pong sol na thleng AMU Aligarh Muslim University Zanlaya BJP workers pathumina an pong sol kha khang ang case te ti chuan mun sanga Delhi a mun nia is Muslim biak in an mos anti chet saka chung te chuti anga bulldozer UPA lekha fel tak nei po UPA an bulldozer an inan no chia zel ang chi te chu ang chu ni ti da thlenga ti khan har satna police ne ran vokalan for report an lo nui me maya chuti ang chu mun tina detail taka kan sei chuan arei don lo tuka chuti ang chu na hian India ram din mun le mun tin ania maniloka asama trong trai dam te an khapa bilan pulutan pas ti chu kan seveka John heta anti conversion law an pas don make a thenin an pasa chuti ang zel chuan Christian te kha chep tela abi takin catholic hi an chep na sa zwala achan chu marilim iso kristalim khati ang kha an beg in compound aten school compound ate anda awang khan kha chu constitution kal ani anti vetlat nei sia danan han tranchana constitutionally angai to chuan adik vetlat boxia kha tikhan in thlung mi lovin athenan vuwa voina hian iso kring to dong lo tiro antia anti lo chuan anu vuwa anti lo ngam si lowa iti lo chuan fan winei tiro ifanu hi lo hole tura idu ani chuan tuna hian Hindu a kain pe tiro ti te turu takani soirimot hian mu velo chuan a oi om lo ani ama ro chu kan mu ve du kher ani chuan UT pa tam lutuk hey DB live ti te hi Congress tan tu de channel ani a News 24 ti te hi YouTube bi ka TV ni lovin Congress tan tu an ni a The Wire ti te an ni a TFD live 24 ti te Congress tan tu an ni a chutiang ang chu en ula vai tung in thiam lem lo ni pom khatiang ang ka soi ang alem kha anti du da lai te a an pong sol nuwa in oklum te khati ang chi tam mai ti chuan police UPA lak antia yogia sarkar tirin paper leak question leak ani serta manilok kha khan alik lea constable khanga te po mi noi li le sing riat in andil antia thenin noi nga in andil antia form ban kha cheng zali ania
cheng zali foi noi nga chu tam deuh ase an campaign na tur an tuak an timaya ti chuan exam cancel ani le sia ma se Rahul Gandhi khati lai takhan UP a kong zo kha lo thleng ve a ti chuan kha paper leak chung chang kha an soi ve ta a ti chuan khati an soi vak ta ka kha chuan in yogi khan tharuk nuwa exam kan bo sai thaleang an tia ma se poisa exam form and fee on the fee zali kha peki le vek ro ti te angen saka ani lo chon am peki lo chon zali voi du inga chu han ngai to te unoi som ma chu tam deuh asin chuti ang chuan po sang sari lek oma po noi li noi nga in andila ma om lo je chu chuti lai kara thu tok nan chuan mizo zinga mitam takin BJP hi chu ne rol an la ni lo thiran ti thaboka an chak khop mai ti te BJP chu development an tha a Congress ho hi chu an la pai tha thei lo wang ti te hi ka ve fo mai alive pon kan ti ho na po te chu nan du to kin BJP an han faka an soya development an tha a an chaka an minister te an fela ani le pakhat chia BJP thil ti that min thil ro ka te an ngoi hei Mizoram ate po kong puyan siam hi heng te chu akali dal po sarkar se an siam don thoba adang thave de ulek ka te airport samsari pali an siam an te kan no ya khong ichiar na po ka sia a imu na po ka sia ingai ing angai kha ka isia ni chu ingai khak na po ka sia a channel len lam ka sia ka News 18 te hi Ambani ta ni to char po ma Aaj Tak ni se chu ti bok NDTV ni se Adani ta ni chu ti bok Republic ni se chu ti bok eng ma media hi Congress tan en tu rom lo Congress tan chin pon soi ngai lo an che that na de pe chun soi ngai lo re BJP tan spokesperson dang ne angai lo an TV anchor zong hi an spokesperson vek nileng in asira tal hian modi khala kan tilanga factor charmaya India mi tam tak an fate modia ang turin an zirtir no pang te pon modia ang ni kadu anti ti te mai an ti chuwang chuan opposition o zong media atangan wai bau thak hi dictator kalphum ania judiciary control hi dictator kalphum ania article som pakuana A1 B a po kan hua A le B a freedom of speech zalenta ka kan tong theina te kan zia ve theina te right to protest pay to fundamental rights zinga telani chung kan fundamental rights te po chu min chu saka meichia gold medalist ho wrestler ho jantar mantara nuar te po kha entingenti police ho te nan toa an nu ka khatiang khan an soi san lom ni protest peaceful protest po nei an phal to lowa chu chu nge om zia kan ti chuan chu ba ka dictator chu om theilo an ni silai nen pon protest lowa lo nei tu te protest mei drone den an lo baya rubber bullet te nen an lo baya chu tiang ang khop chon BJP hian protest chung chang te peaceful protest po phal to lo mei chia protest ho po phal to lo all pension scheme pa nga thaddewa klai a chu nileng leng pon an om lo klai a jantar mantar an votinga thun va soi ve mai chung te pon phal lo protest kan fundamental rights te po min chu sak to ani lom ni tribal kan nia Christian kan ni bo khai ni pe chu adabul tur kan ni a tuna hian engma riwa kan la shelo ni mai thei kan shet lo na san chu vai veng pakhat zat po kan ni lo wang mai ani an ni chon lo kalangan du huna 371G an le panga ato
en tin ma kan dal thei don lo chuwang chuan heta congress mp kan nei ni chuan ni dang anga mp ngoi reng ani to don lo engwange kanin po na thato minute som panga minute som thu ka sai du po ti se Rahul Gandhi ne na asai chuan an minute nei zat an in sem thin ang kha an pe anga Mizoram mp congressian adu tok soina hun anei ve thei to don ani ti te po hi i soi te ze la u khai so tak tak ani boka mp pakhat lek an nei na po chumi khami chu kan soi ve duwa chu tiang kha tiang chu an tia a then chu ke manin kan soi sak zo kang chu ten tia a then chu nang manin soi ve ro u an tia an minute chan tur takin an pe maya tikhan an soi maya chu Mizoram tol tho party tang hen eng ma be sei tur om lo ti chuan kan thu khai khom nan chuan democracy a kan chan vo tam tak kha ti bo ra be noi bo om ania sarkar na ruak post khutilama no kha lo ringot po noi som thum oma chu Rahul Gandhi an ashiat awangim kan sarkar ve le hei kan ho khat ma lam ti in guarantee chungchanga aron soi kha chutiang chuan vote anin leya crorsom ni in leya leidu lo ho kha chu case lem mangin dotin zelama an hnuk liama chu dictator kalphung diktak India si RPC po an zom lo constitution po an zom chong lo engma an zom lo an ma ni lal na tur kong ngar kha adal tu piang chu da bo an du na mai chu ang kalphung ani to awangin now or never tuna ani lo chuan eng tika ma ani lo bang ti kha India alliance in anti ve bokani sia BJP how in do or die India an chan tur kha enge Modi ele sa chan tur chu Tihar jail nge in ani remote mai ni until ti suala tamrut tuk human rights an bo chen salut tuk constitution an bo chen salut tuk democracy an palzut na salut tuk chung zong awang te chuan an tortur an sia an mang am chal chang to poisa an nei do lo ni chutiang angkara chuan hetilaya Mizoram Congress ten tan latharila kanding chuak le don ti lo tu in puchie mominan tiang kan thau le don ti po ti lo tu kan in tha da lokani kha ti to ne tu na chon kan tang rol le pa to ni kan in tha da lai kha chuan kan lo chak lo ve deu ani voin tang chuan khutilama UP akatipat Bihar Patna Mars Nithum Khan political revival atlema vai ho soidan taka mana sari kuma Indira Gandhi an paithak don pokhan khutilai rally atang bokin borok wave khalo kalani amtia chutiang zel chuan voina po BJP paithak nan tuna hian tun ma ai tam an lo pung khoma BJP paithak na tur wave local ta ani dia chuan Congress President Malik Arjun nge Mayawati hi PM2 akhoi zok po ni se dalit ve an ni a chu chuan vote tam tak tribal vote OBC vote khang zong kha a hui don ni in an hiat awangin tona hian phim khur takin ankal meka ato pera chuan EC Election Commission za thai lo zia chu tan bi an nei zia chu Rahul Gandhi kha advice kan pe che an tia ni na taka chon warning an ro ka chora chon Modi chung chang hi i rally campaign na engma soi su ti kha Election Commission in Rahul Gandhi khan pe ni chu zaklo takan ni Election Commission te po Modi ta vek an ni to chutia ni si chuan chutia angkara chuan tuna kwan Congress ho po an omega amaro chu khang ang khachu achan le dan an ria pai khak dan po tuna an shemeka amti meka theitopin ma an la chutia angkara chuan hei ni so matanga ni som pali angkara hi chuan
Modi hianin an chana chheviau don a hriani chuan ala son hlamei theia an chana chheviau don lowa a hriat ve tho chuan January tha vela thukal vel atang chuan March ni som atanga ni som palin kara hian election huntu puan ani ang ti ani a chu arin khop maya chuwang chuan Mizoram Congress te po MP nei nge turin kan la angaya MP nei thei na chan hi 50% awma chuan 50% a chuan thanem kan ngai dan azirin Mizoram Congress MP kha anei not thei ani ti kha ril ruang het takin pom ila chutia ang titur chuang pe khai rual takin Mizoram Congress de ke ipen zelang u kalome